Maan, dati teknik na ramit tayo. Yan. Kinalabami apo di puraw di likudan meet no si kami ti puraw. Kami nagbabaaw to yung microphone ko. Anyway, nyaman na po sir aramitin nyo tatakan ito. Kadagati agman maneho apo nga nagapo kadagati na ito mga pasdek, kadagati na kitchenda, kadagati ay nakimisa nga mandari man nagpapaawid. Keep safe and of course tune in to 97.7 with our program. Adda kami manen, of course, with yours truly, Manong Jun Seriales, together with Jan Mark Pastor Operator. Iti laso di talong oras apong hanapnuan, iti is-isam. Pagpagaak. Kan makapabubusog apo nga kape. Ayan, at kape tayo nga rod. Iti, ay, sosyal, danom langon. Atak, kastaon nga nagkapkape kan, dirabi Unending. And of course, iti may sa apong napanamid na bigit sa Jai panagkasar iti ingungutan nga balasang ni Sir Norman Claveria iti Santiago City. Thank you very much sir for inviting. Kawayan City, kunak. Santiago, kunam. Oray i-review to ulit. Anyway, sa Kawayan City. Ayan. Kat nagsaya at nagaduti imisem kabayan ting panagkangkanta. Ngam ko diyan hangad Ilocano iti sonata diyan. English, ayan. Social. Social. Aglalaok tao mo tibalbal si Apo. It's just a mere paminsan. Sound tripping. Ayan. Ngaroda for your messages and dedication, please feel free to message us over 0915 0713-686 kadagay jitat tababalay da. Kas kumakinibagot ko nga manarimaan nga kirkirkir sa jitat tay. Good afternoon bakat. Together with may katugangan nati. Kadagiti anak ko nga ni John Feliz, Jason Fiel, ni Justin Fiel. Apo, keep safe anak ko. Siyempre, jibalay ni nanay ko. Naka-tuned in ko di radyo. Wow, as in tuned in. Well, kada na apong kong alawag. When apong lawag. Agpapigsa ka, apong lawag. When. Agtumar ka latati agas mo. Minom ka kati ko dito ti ano DJ pampapigsan? Ano? Gatorade. Gatorade na nagdakkel. Apo, family size. Di ka mo naman nga later rajay. May samot iti size na ti Gatorade siya. Maday na babasit? Ay sak may Gatorade itag Gatorade. Naibang nga pa nagdingdingag yung amin. Kasama tapo dito San Sebastian. Kani father ko nga Felix, kini ading ko nga Annabel, nagre-request iti lagi pa. We will do that later on. Of course, ni Venus, apo, sisidirin na kini na minsan ta, madinak nga kinablawan ko na. So, Venus, baby, and Nick, kan kalagiti anak kititan. Ken belated happy birthday kini Janica, madag anak ipangan, idi. Awang ka, idi. Ngam, naraman na di cake. Aya. Diyan nyawid yun sa ka. Asumo lang na po ko, DJ Ref. Tinira man ang gaya mo. Nagsabi. Ayan. Kahit kadagiti mo online na po. Ayan, mabaling kayo mo message. Damdama po ta nung makita mi. Itatak at opening song pa lang. So, please like and share our videos. Facebook Live. Ado pa iti makabuya. Kan maliliwa. Kadagiti na bati pa ako nga agbubuya kada kami alo ti bimanawan bimalasyo dan ti tao. Anyway, adulat tamo ta bibuya kanyami ana didingag apo over our text line kan dito mismo nga radio yan kat nadamag ko permi kano ti pinapigsaan ti radio di San Antonio. San Antonio Ramon Isabela, of course di mo at sa dinno pa ti barangay nga nang iba kanya kon San Sebastian, of course, Villa Carmen, Pagrangayan. Ayan. Hello, Kitak. Thank you very much, ading ko Kitak for purchasing. May isang CD. Yan, with matching USB button ata. Inkargak at kita'y unofficial recorded. Mga Rod, to give you an opening song. Ano tingin mo dito? May isa. Balin malatata. Okay, here's something from Charlie Angel. Aramida ni John Mark. Iti version na. Gitub ti ulog. By Jessic. At mangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiwen ni ayat may sa papel na sirayang
tasibay mo. Ako na ay ayaten ka. Di may sa anang tedken ka, ket puso nga glukbab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi, tapuso siya kagrayo ken ka. Gambinawan kapadpadang at kaunggat, awan makabulod, ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, gaminawan kapadpadang at kaunggat, awan makabulod, ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Apo nagragsak nga tan di biyag no iti alas 3 di barbangon ka at amang kulding ka, di ba? Di ba gada nga, Kagisaangan. Kung nakagisaangan, tanasapa pa eh. Nalado ka naman nagringan. Iso nga hangamayan natop kanyang dadi kanta. Dapat alas 11. Ta iso triing mo, alas 11. Nakaraw ka, Mart. Di may sa anang tedken ka, ket puso nga lubab ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagid, tapuso siya kagrayo ken ka. Gaminawan kapadpadang at kaunggat, awan makabulod, ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, gaminawan kapadpadang at kaunggat, awan makabulod, ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Ngarud apo na imbag nga pangal daw katagiti gagayam tayo nga manariman apo nga nakatune in kita tayo kas kuma iti Rimas Palaybaying apo iti Bugalyon Norte Ramon Isabela apo owned and managed by Enzo. Isa tayo dito tata pero siyempre Nag-text peso na ka. Nagpamot yun na nag-message kanya apo talaga nga Inso kanya nag-text. dito mo kanya ni Mary Lee. Hello FDD, nakikinig kami. Nakatune din kami dito sa Rimas Palaybaying Station and Philippine National Airport. The airport di jay abay lang. Just kidding, ating Mary Lee, thank you very much. And of course, dandanin ti apit ko isong orayan nyo. Kaya may mo tinapinpitas basi nga presyo. Ayan. Si Kamat. Kuna naman, pare ko sa manja tagapulot. Kuna naman ni Inzo.
Chagapolot. Wow. And of course, dami may isang greetings today. Good PM Kuya, greet ko man mga nakakagandahan na sister-in-law ko like Loretta Vargas, Ever Perez Sanit, Tumakder Moss, especially to my loving wife Marites Macanas. Kantahin nyo nga po yung Sukisok. It's me, Jefferson Macanas. Kung naman ang tineli dito ay messenger ko. Hello, ading GM. Pakibati mo kami mamaya. Nasa Admiralty kaming FDD Hong Kong chapter meeting namin. Thanks. Wow. So Bye, Kantaman Jai Victoria. And so for those who want to join Apo, iti Happiness, iti FDD Hong Kong chapter, please feel free to join them. Adijit Apo Admiralty Building sa Jai Hong Kong. Mapang kami damdaman di Jai, malpas ti program namin. Paglugan kami patuki. Nagaramid na kano gamin dalanan. Inaramid da Uncle Joel. Wow. So nga rod ka aro ba, may sabi nga sunata, barbaro man nga areglon iti kabsa yung June datoy, nareglo di kalmang kantaan man balong ko na, ay ka sure, angkal ko na nangarod, kadikatihan apo nga agsabsabon nga agdigos, ay kat i-enjoy yung kumatagdigos using asabon. Safeguard ni sabon yun. Na may mayan. Nagmayat ti ubrat, lukas to'y nga agdigusak, tayo sa bunti pagay ayamak, tangamin nagpagpagalisak, paturay ko na aglablabutab, tayo galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sa buna kagangganas, ganasek unay ti agsabong, amin nga abot kuken likaon, sabon akpay dagitoy abong, dagitoy kikitin na idurong-durong, sabon akpay dagitoy kibong, sabay kirkir puseken pusong, sabon akpay to'y parukong, sabay selang sakto itumudong, nagganas iyagdigos, agay ayaw iti sabong, aglalumno iyaradong, ipababa ipangatong, o sabon nagmayat ka, o sabon makapapang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Di man pagkatano, amok ada kamali na dahito yung kanta. Ano? Ngamin, kikit ko na natin pag... Kikit? Kikan ka nga, kikit. Ano? Ato ini, Tangan? tangan. Kapag kinadakal na angong mo. Nagmayat ti ubrat, lukas to'y nga agdigusak, tay sa bunti pagay ayamak, tangamin nagpapagalisak, paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agay ayaw sabon na kagangganas, ganasek unay ti agsabon, amin nga abot kuken likaon, sabon akpay daytoy agong, dagitoy kikit inak idurong-durong, sabon akpay daytoy kibong, sabay kirkir puseken pusong, sabon akpay to'y parukong, sabay selang sakto itumudong, nagganas iyagdigos, agay ayaw iti sabon, aglalumno iyaradong, ipababa ipangatong, o sabon nagmayat ka, o sabon makapapang arka, o sabon makapang
Nutay sabon di igus-gusubos, tay galis na nakalamlamuyot, nagganas ngayon pros, aglalo no peke-pekel, kadagiti mas masel, agit ka na sugel ganas ti sabon na kamaymayan, ikaten at gagatel, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Okay, that's it. Sabon. So natanga na kulwan di sabon nga agtuto mati brand tayo nga talaga ti sabon mat. No siya lang nga may sa no balbalin gahang ko mga dagitay nagagalis nga sabon. At ay ibuson na dano mo kadi kamo lang na nakagalgal. Itirik nang nakagalgalis mo ilatan. Oh my god, I hate that. Heno dip. Hino de Pravia actually is one of the best soap nga kaslala dati the authorizer to niti banyo talaga nakabang lulata. And that is apo iti supply mi iti Hino de Pravia is agapo pa iti Spain at inang ted kanya mi iti bado mi itata. Yeah, that's what me. So thank you very much Manang Esther Calibuso for always supporting for Decade Duo. Ba?